İnşallah. Allah razı olsun, oturыңыздар. Тоғандар, араңыздарда мына 4 айлықтар бар. 4 айлықтар бұға шейін шығып жүргендер, Allah разы болсын. Сіздерге Алла Тағала көп нәрсені түсіндірген. Ашық айтайын, 4 айдың ішінде қанша тәрбие қылып түсіндірген. Ем арқа кетейін шектемей, құрбаншылдық іште көбейтейін. Жыл сайын 4 айға. Ким иншалла жыл сайын 4 айға шыққандар екен. Ошолар тұрсын. Тұрып ниет қылыңдар, тұрып ниет қыл. Шайтандың белін сындырып қойыш керек. Шайтандың әрекеті біздің әрекет. Шайтандығы дозоға біздікі бейішке. Жыл сайын 4 ай. Allah razı olsun. Ömürlerinizlerge, rızkınızlarga, niyetinizlerge bereke versin. Oturunuzdan alın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Doğanlar inşallah ança mınçalarımız misali qarap turib жұмыштар болып атат. Жоса мен мемлекеттік қызматтамын, жоса емік кішкентай болып атат. Иншалла мен 4 айға ошо быйыл чыга албайт экенмин. Бирок Кудайым буйрса иншалла кийин чыгам деп ниет бара барыбызда. Бирок ошого иншалла быйыл 40 күнгө барып келсеңиз, 4 айга мүмкүнчүлүк болсо, бир кичине бир 40 күнгө барып келиңиз. Мына азыр 4 айга ниет кылбагандар, быйылдагы жыл сайындағы. Ушылар ушу 31 декабрга чейин 40 күнгө барып келейин дегендер кол көтөрүлөчү бир. 40 күнгө, туруп деле койгулачы мейли. Ушу соопту тургузганды мен деле алайын. Сиздерди көрүп барыбыз сооп алайлы. Периштелер алхамдулилlah барын жаздыртып коелу. Алла кыямат күнү ниетке күбө. Ниет ушу күбө иншалла. Иншалла Кудай кааласа мына бардын тартиптери ушул жерде кудамаларды, Гүлчөнү кудамалардан суранычы. Бардын өзүңүздөр келип элечи. Ответственный болуп эле жаздырып, иншалла жамаатка өзүңүздөр жардам бериңиздер. Мына ошо жамаат түзгөнгө дагы Алла разы болсун иншалла. Мындан кийин сураныч тургандар, ушунун бардыгынын аркасындагы сыр бар го, ай сайын 3 күндө. Бардыгынын сыры ушул. Кудай кааласачы, bir жыл эле, 6 ай эле дейинчи мен. 6 ай ушул жердегилерчи 3 күндү каза кылбасакчы, уурулук токтойт. Күнчөдө бир ууру калбайт. Жолдо жатканды бирөө көтөрүп албайт. Просто биз кылбай атабыз. Кыла турган болсок, арам токтойт. Бирөөнүн кызына, келине көз артып, жаман ниет менен карап, анандай мындай бузай турган, арам токтойт. Арак-парак бозо-созосу менен барды жок болот. Эчтекеси калбайт. Бардыгы намазхан, уяттуу, берекелүү, ассаламу алейкум, улуулардын урматы, ата-энелердин сыйы. Аллах акбар, эмне деген керемет, кишилерге иззат бол. Эркектерге да аялдарга такыбалык кел. Ошон үчүн үй тайлимдерин кылайлы. 3 күнгө бекем ниет кылайлы. Ниет кылабыз иншалла. Яни кайерде болбой эле турган мечитке келип жүрүңүз. 5 убакыт намаз мечитте окуш керек. Мечит сизге пата берет. Эки дүйнөңүз аманат. Allah Taala'nın üyü inşallah. Hareket lazım inşallah. Subhanakallahumma amin. Ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ve jaratgan Allah barыбызды özüň joktan bar kılgansın. Barыбызга ömür, den soluk, iman bergensin. Sana çeksiz